No te rangi tonu nei, I hoki I whakaihu waka mai ai te kapa mamaku I te whakataetai ipu whutupōro o te ao, mā ngā wāhine I rānana. He pōwhiri mō ngā māreikura o te ao whutupōro, nā rātau te ipu kaura I whakahoki mai anō ki te wā kāinga. It's more real now, actually, a couple of days after, and it's unbelievable. I can't put enough into words of how much it actually means to all the girls in the management team. Koe nei te tautua whai pupuri ai te kapararau pango ki te taitara, I tā rātau tukinga whakamutunga kia Ingarangi, ka puta te ihu o Aotearoa I te haurua tuatahi. Engari nā te kaha whawhai o te huariri I orite ai ngā piro. He oi, tata ki te paunga o te kēmu, no Aotearoa te whiwhi I tētahi whana tautuku. It was definitely the beer tasted a hell of a lot nicer than if we hadn't had the gold medal around our necks, and you know, the girls just really enjoyed the family and friends that were there as well. 3 of our players got sent off, so it was kind of heart-wrenching for a little while there, but I knew we could pull through, and we did. No te otinga pai o te whakataetai, he whainga anō I naia nei tō Huriana Manuel, arā ki te whakaoti pai I tana tautua toru mō ngā mahi pāpāho Māori I te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. Mikey Sherman, Te Karere.